Waqt l-aħħar tħejjijiet għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-lejliet l-ewwel tas-sena fiż-żjara tal-Ministru tat-Turiżmu f'żewġ Lukandi ewlenin, spikka s-sens ta' ottimizmu għax-xogħol li jġib miegħu dan iż-żmien ta' festi. F'kummenti ma' dan l-istazzjoni il-General Manager tal-Korinthja St. George Stewart Chapel fisser kif din is-sena fiż-żmien tal-festi l-Lukanda kellha ħafna aktar xogħol. The Christmas period and the New Year period have been exceptional for us. The numbers for every function that we've done over the festive period have been better than last year, and much better. And tonight's no exception. Tonight we have a full hotel. Ważit jgħid li l-ewwel tas-sena wkoll se jkun wieħed mill-aqwa l-Lukanda e kif din tinsab fully booked. Going into the New Year period as well, New Year's Day itself, we're already full and we can't take any more bookings. So it's a great position to be in. Fil-waqt li wassal l-awguri tiegħu lil ħaddiema kollha l-Ministru Lewis tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jibni fuq ir-riżultati pożittivi li kiseb din is-sena. Dan b'sinerġija sħiħa mas-settur privat u l-partijiet konċernati li fi kliemu kellhom sehem kruċjali fis-suċċess tal-qasam turistiku fl-aħħar 12 xahar.